penchetan un dutchetan war un douar. Donnera warwell un dutchetan war un douar, et pas da ragistuer, de leur de maread arok un istuer. Ragistuer et te warwell famille un nomini deut, de leur de armabden, et ruet tri skech pem million avleadaozo. Echoenara aragistor trodro 3000 arok Jésus-Christ pawe ganot ar scripture. Enem ronainara aragistuer et dauvare ar paléolithique, mareat armen kor, hag un néolithique, mareat armen neui. Pemzek a Pierre-John Regant son histoire ar paléolithique, ni anao ar prantannement que de labour un archéologorion, i furchal un douar, i kavet ostio, i kavet eue skeletto. Kavel mabden et a revendir africain, pedur e kaver eno, un dispartiu tchetan et tre a nomedi deut hag ar marmousset. Et tronien a rif, e reter africa, e krog un australopithecus, de square Lucie, de zisken hag ar gwez, a de voûte d'au droitec. Pe vainara un homo habilis, donc de leur de un den en part, war dro 3 millions avleadaozo. Tcheretara son an isao, gouiodara komz a fardain binvio gros. Astro levev, un dutchetan, hag ol zebrerion ewent. Kemara difoun un den, un homo erectus, den en isao, a radjuelor e vinviao. Gouiodara gober torn drestol. Kavet ve roudao aneon en Afrika, med iwe en Europa, hag en Asia. Donara ben un den chetan de Robert Tan, mestronieux, war dro, piaran mil ken Jésus-Christ. Sevelara binviao men daudu, sevelara lochenao get kwet, krohen loenet, pe eskarn. Homo erectus et ar chetan ini, i vont chuit hag a revendir african, beta casia hag Europa. Getan eve mestronieux un tan. Pe vainara un homo sapiens, war un nol gevondiariao, et tre nemet kant mil, a nemet daugen mil. Bleat zo. Un homo sapiens a dalven den kouiziek, peduriwe brassor i empen evitini un homo erectus. Geton eve doarot i dud varv. Ardro daugen mil blé, so peut rouet da roudou kosan un den vraiment, pe homo sapiens sapiens ar peradalven den kouiziek tre. Ina arel sevel oberenao arzel, geton e oe anezet ar bedaber. Get disero enklasko un archéologorion e rel chanch un desiador rouetor. Nomaded e un dud e ar paléolithique. Kalz yenor e un in war dro daugen mil ken Jésus-Christ evit iriv. Ni virus a lies doare e ar jibouez. Kavet ve kirvi, kezek, bisonneut, mamouteut, bourrod moni. Dichtan kewe un dud et tre trili a pem million e oen war an douar, bevain ar en drestol diar ar chas, ar en tastrol, ar pesketa, hag ar huitil. Tre ma veze ret eulien ar jibouez, ne oan cho stabil anez un dud. Nomaded e went. O armao hag o binviao e veze savet diar eskarn a kern ar loenet chaseot, pe un daral diar kaias benet, stanket gete war tammo kwet. Evitenem warezain dor ur yenigen et tougen krehin loenet. Douaret veze un dud varv e barz beziao, alies ket binviao, braviao, sur a war e krede un dud cheton an ur vue aral goude ar marv, kredeno o doa, el nerzio en eol, nerzio el loenet. Bevainare un dud chetan e barz keviao, a reze oe klinkleut get livaduriao, engravaduriao, sur a war get un dalvoudedjer ud pe religiel. Larot ve ars a reviao. Ardro 10 000 ken Jésus-Christ,
et ta un in de voûte plouaror agué ar jibouez a da de voûte dibautor. Chotuperak evit debain e redchet un dud kontain epchen war ar chas hag ar huitil, neuze e red de produain o bouet. Dilezel ara un dud o bue a nomadet, don a ran de voûte tut chomedik. Evit ze e saouant tiers get quat pri serret, hag eo soul evit gober un douen. A stroll e vevant, I kroain else ar tchetan kiriadenao. Er néolithique e ma derao a labourdoir hag a disevel loenet. E Mésopotamia e Égypte, un dud a labour un douar hag a sao loenet. On vede un takadze ar kresk strujus. A toutes zo adal mil ken Jesus Christ. Tamatam a laboureur douar a implij binviao arbenik, binvio neue, technico neue, el ar fals evite ostein, pe ar main milin evit malain grod. Tamatam ital labourerion douar e sao arbenikurion de l'orde artisanet, tut a vicher a grou trou get binviao eun. De square un artisan ara podau pri, evit miro tonedau hag evit poain bouet. Ur square aral de square un artisan ara diat, di ar lin pe ar anap, pe gloan un danvet. War dro sermil ken Jesus Christ, un den a igin un technique, evit gober trau e metal di ar kai, de leur di warn pe kwef, laket de design. Gannede ar métallurgière er krestrujus. Dispar néolithique e vegret hag ar chanchamentor bras o peut e pad un néolithique. Hag strewet e pepler erbed e pad 1000 vedao a 1000 vedao.